Kani gedai ke Akashwani Shillong ke kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentah step. Menteri rang baduk ke riu le shimbenta ha ke NCC Prime Minister's Rally ha New Delhi hinen kesngi. Menteri kena ketenat pelatengka ke Sorkar Pedeng ulawan Syah Ampati ban kemi ke jingyat caprang ki skim balabai tengka ke Sorkar Pedeng. Bad ke Sorkar Meghalaya kala itu ikinong ilakai na kejela balak ban mi kemat ekari hapok ke Star Program. Ke kubor ke babnia. Menteri rang baduk keriu Narendra Modi ulong ba ke perthai ke petbha kumno ke bor ki kenthai ne ka nari shakti ke trekam hagilan baper. Habakran ha kejingalang jong ka National Cadet Corps NCC Prime Minister's Rally bashisin shisnam ha ka karyapa parade ground ha New Delhi hinen kesngi. Menteri rang baduk ulong ba ke Sorkar jungu ke leple ya ki kabu na ke benta ki kon kenthai haman laki liang. Hakaba barush kata ki judan gijing perking. Ula kedau bala kalong hakikam startup ne ki sengerap dalade yalade ki kenthai ki penpau ya kejing tebet. Shosho ulong ba kejing ya parade ha kesni yo Republic kari ba menta kesnem ka peni ya ka bor ki kenthai. Ban kemi bat pensyong dor ke jingya caprang ki skim balabai de ke Sorkar Pedeng, Menteri kena ke Sorkar Pedeng ba kemi ke tenat pelatengka, Bhagawat Kishan Rao Karat, ulawan jengo ya ke Ampati ha ke distrik Southwest Garo Hills henen kesngi, katkum ke jing betha ke tenat Development of North Eastern Region. La batai ha uni Menteri kena ke jingya caprang ki skim ke Sorkar Pedeng bat la keren ya ke jing non kam ban kentiu ya ke jing kentup aki kam pisa de ke bobo syo iki branch jong ki bang. La senran lang ya uni Menteri kena de ke MP Katura ka Agatha ke sangma bat ki we ki he. Ka Menteri Ketenat Kakot Kakyak Kejela Meghalaya Dr. Ampreen Lingdo iloong ba kapateng bamenta bat kapateng ke bamenchua kia perbha bat menta kam doncuk ke jingedei ke bajan hapok kishnong. Dr. Ampreen Lingdo iloong ya kene ha bakren kum ka kongsan ha ke jingelang penha perda ya ke jing rakyat dap arpsan snem ka seng samla maukar henen kesngi. Iloong bagi samla ki don ke jingkit kli ke bakrau. MLA ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum bat kiwe kile don lang. Ha kini ke jingrakie la pelat ru ya ke kot sa akan mau jong ke jingdap arpsan snem ka seng samla maukar. Bat la samru iki kusnam syaki nong job ha ki jingyakop baper. Ikong Lili Taryang ibana kesnong Hawaii Boy ke bahap apok ke Amlarem CNRD Block haga distrik West Jante Hills. Nen kesngi le yo pediang ya ke yeng ke bathamai hapok ke Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAYG. Kabade ke flagship program jong ke Sorkar Pedeng. Da ke jingtmu ban ay yeng sa ikibre ke beduk haki thai nong kendong. Additional Deputy Commissioner bat Project Director ke DRDA West Jante Hills uba FB Basan bat kiwe kible trailang kila IT kene ke yeng sya ikong Lili Taryang. Bad ulai ke jingero yau Block Development Officer ke Amlarem bat kiwe kible Trish Tom bat pendap kloy ke jingshna ya kene ke yeng. Menteri rang baduk keriu Narendra Modi unyasa mi kesembok perkat jung bat kibreu ha kari bat syabari rukum jo ha ke program man kibat lengba ke Akashwani menta ke step ke por kat wei baje. Kane kandai ke sien ke basis pak kendai ba menteri rang baduk un ajing keren ha ke program basisin cibnai lengba ke radio. Onla abanyo ekene ke jingkren menteri rang baduk na barok ki network ka Akashwani bat Doordarshan bat na ke news on air mobile app. Onla ruban yo na ki YouTube channel jong ke AIR News, DD News, naga jong ke office Menteri rang baduk bat jong ke tenat information bat broadcasting. Mari dep keren Menteri rang baduk ha kaktin Hindi on pensngo say gijing penkala sya kaktin Khasi Jantia bat Garo. Ya kini gijing penkala sya kini gijat kaktin kata Khasi Jantia bat Garo on sa pensngo biang nado shibet janmiet ha kapor prabaje. Ya kasni kinong rep belatip kum ke Farmers Field Day halor ureo hadem bat kumno ban rep yu klem dapnan kam dawai la penlong ha asugre ha ke district South Garo Hills. Arpsan ngut kinong rep kile shimbenta ha ke program. Principal Scientist bat head ka Central Agricultural University KVK South Garo Hills Hari Bhushan ulai kublai kinong rep bagi pentre kami kibut ban rep balawan ra da ke Sorkar Pedeng kenang baka jingot kan long ke babon. Kani ko kubor kawan Shafi na ka Akashwani Shillong.
Ka Sarkar Meghalaya kala itu ya katwe ngut kinong ilakai athletics ki balik bah hapo ka star program. Bat kini kidon ke jingla ban mi kemat ke India hagi jing kun Chabari. Menteri Ketenat Sports ka Jela Meghalaya ubak Shaklir Warjri uletho baya ka star program la sedang da ke jing I jengai Menteri rang ba ke Jela badon ya ke jing angnut ba kinong ilakai ke Jela ken la ban mi kemat ya kari ha ka Olympics ha ka senam ar hajar lai puar. Lasdang ya ke star program ban itu bat kentiu ya kinongil akai nakeleng ke Jela. Ha ke jingil akai SSA First Division Football League henen kesngi. Ka Latkor Sports Club kala penliam no eka Maukar Sports Club da argo lakaway. Ukermen lingdo ulapen ki jar na gebenta ka Maukar Sports Club ha ke minit ke balai. Uyuvasius mautho jong Latkor Sports Club ulapen ki ijar Arsien na gebenta ka Latkor ha ke minit ke ba khat khandai bat ke minit ke bah nyo pun rio. Ka Border Security Force ha Meghalaya nen ke sngi ke lepen long ya ke program ai jing Arab ke imlang salang bat ke jing sumar ha ka jaka kaput ke India bat Bangladesh. Komsi benta jong ke jing persang ban kentiu ya ki breu kathan. Ka 172 Battalion kalale kane hapo agajing kami Vinod Kumar Thapliyal u komandan kane ke battalion. La sam eiru ikidawai sekomba lai spangut kinong shnong ka laijori kuliang bat sangkhat. La samru iki kors ojan syaki kenthai. Da ka jing hiar ha ka jing shit jing kriat sya ka 100 degree Celsius ha ka nong ba shlong ha ki kendiat sngi balalet. Ka Shillong bat kiwe-kiwe ki benta jong ke Jela ki mat ke jing kriat ke bajur. Ki kubor na ketenat IMD ki etho ba ka jing shit jing kriat kan sakeu ha ki arsngi ki banwan. Ka Jante Hills Development Society rengkat ke jing Trelang bat ka Caritas India bat ka Krishi Vigyan Kendra Jante Hills henin ke sngi ke lepenlong ya ke Millet Festival ke bashisngi halol ka mat pedeng ukrai bakot bakhya ki brio bakot bakhya. Kabatmu ban penne ke jing rap ya ukrai. Ki brio ki bala ai jing kren bat jing batai helor ukrai ki kenthop ya Larika Chalam, Father Manbha Pakem bat Dennis Korkalang. I coordinator ka Jante Hills Development Society iloong ba kane ka society ka ele ban pen ke em ke jing rap ya ukrai. Nadu ka snam arajar khat pra ha ke snong samanong balele ban peniar ke jing rap ya ukrai sa shakiwei pat ki snong jong ka district. Ki nong rep kileshim benta shirham hakane ke program. I Larika Chalam ibadai I senior scientist ka Krishi Vigyan Kendra ilong ba ukrai ula banshan ha ke jinglong ba kumno ru jong ka sun beneng. Menteri Ketenat Puli Putih ke Sarkar Preng Dharmendra Pradhan ulatho Shaki Menteri Rangba bat kilat jongki Jela bat ki Lieutenant Governor jongki Union Territory da ke bekentu iki beneshim benta bat banpet ke program Pariksha Pe Charcha la syai kesni ha ke ba ane dan rengkat ki kena puli ki kme ki kpa bat kinong hikai. Uloong bayakan ke program banpen I live hadur darshan bat kiwe ki private channel. Uniu Menteri uloong babero kedai benes noakti ha ke program Pariksha Pe Charcha ke bakren syapangga jing penduna ya ke jing bankia na ki eksamen. Menteri uliatho ru ba kumba ar point arnreo klurngut ki kena pule kino hikai bat ki kimi ki kpa ki la register na gebenta ke program Pariksha Pe Charcha jonggasnem ar hajar ar pusau. Bat katto ke kubor kalakot agan ke step ke balawan capi na ke Akashwani Shillong. Haka por prabajing ina so baga Delhi station naga benta ka kubor haka ktin Hindi kaban bot ka kubor haka ktin pareng haka por prakat san minute. Ngipin kan mau ipikinong ngap bah ka por prashteng naga nika station pinyo ya ka North East News. Ka por menta kala janda partat prabaje.